Ndiyabulisa bangcwele, amen. Egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha, amen. Mamungwane bangcwele, amen. Ngizobonga uYesu, amen. Uthi lo mhlabelelo likunutu ngilimurena, amen. Kusho ukuthi endawo emfihlakalweni nenkosi yethu, amen. Xa uqhubeka ukuthi ngimbulele tsohle ditsetsi, amen. So ngimtshela konke inkinga nokunikhathazayo, amen. In a secret place with our Lord, amen bangcwele. So nihlabelela lo mhlabelelo, ndibonga uNkulunkulu, amen. Ndibonga amandla kaYesu, amen. Ndibonga amandla asegameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha, amen. Amandla akweligama elithi esisivumo esithi uYesu Kristu uyinkosi, amen. Ndilibonile, ndinobufakazi, nginalubupaki, ndinobungqina, amen. Ukuthi ngempela linamandla, amen. Ngempela liyawaguqisa amadolo, amen. Andazi langa lesingapheli bangcwele, amen. I don't know, but into endiyazi ukuthi sisele 3 days, amen. Siyambonga uNkulunkulu, amen. Okuthena namhlanje kule mini, amen. Usenathi, useminathi, amen bangcwele. Wamandla wona ingathi ayaphela, amen. Kodwa uNkulunkulu muhle ke bangcwele, amen. Uyasomeleza, uyasiqinisa, amen bangcwele. Izwi lakhe impela uyalifakazela, amen. Xa ke sithi umuntu akazuphila ngasinkwa kuphela, amen, kodwa ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu, amen. Liyinyani ke bangcwele, amen. So ndizofakaza nje ngamandla kaNkulunkulu. Soloko ndangena ekhaya lezwi, soloko ndangena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, amen. Ndibone nje izimangaliso, ndabona izinto endangikaze ndazibona before nisakhonza ke kwibandla bengikhonza kulo, amen bangcwele. So indaba yomkhosi kimi iye yaba yinto entsha, amen bangcwele, eyahlukile ngalendlela besifundiswa ngayo, amen bangcwele. So umkhosi ka2023, amen. Bengiqhelile ke bangcwele ukungena imikhosi, but ufumanisa ukuthi nje uyangena nje uqubhe nje emanzini uphinde uphume unjalo womile, amen bangcwele. But since ndangena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ekhaya nasekhaya lezwi, amen. Ndibona umehluko mina after umkhosi, amen bangcwele. Ndibona izinto ezidilikayo kweyami impilo, amen bangcwele. Koka 2023 bangcwele, ndaye ndasikelelwa ngokuthi ndingasabukeli too much of iTV, amen bangcwele. I think nje intwensele ngayo ngokubukela indaba ukuthi ngiyanetha kayi, amen, endaweni ethile kunantontoni, amen bangcwele. But bendingumuntu nje yabona phaya kuMoja Love, uyazibala from 6 o'clock, amen, kuze kuyobe yolamlelwa ngo10, yolamlelwa kuphathwa ubuthongo, amen bangcwele.
uzimamela zonke and mawuthi uyabheka zonke imigosi bangcwele amen zindaba zabantu kwaliwa kulomndeni kwathintini amen and zonke bezisenza ukuthi ungabi nomzuzu noYesu amen bangcwele because you are always focused kwizinto zelizwe kwindaba zelizwe amen but thina ngasiphuma kulomkhosi ka21 days go 2023 amen ndaphuma bangcwele sendingenawo nomdla amen wokuthi yazini ithi ngiset ama reminder ngifuna ukubukela indaba zakwabantu bani ngifuna ukubukela indaba zakwamamkhize amen ndambona nje uNkulunkulu engikhululile bangcwele amen so kulo umkhosi ke bangcwele amen ngibonga uNkulunkulu bangcwele amen uhla kandenzele kona amen so izolo ekseni ke bangcwele kandivuka ngo6 ekseni kube khona nje into eniphaphamisayo nje kabuhlungu kaniphaphama inyawo lami lifile bangcwele I couldn't walk I screamed ngicale ngiyachecka ndindodwa ndithi baba ungwane ulele so ndiyachecka ndodwa ndithi it could be this I'm paralyzed ndivuke lingafuni ukunyathela lithambile nje bangcwele ba uyalazi wena inyawo libheke phansi amen ndavuka ndavusa baba ungwane ndithi hayi ndoda it seems like inyawo lami alisasebenzi eminyani ke ndathi ndiyalinyathelisa ke bangcwele ndathola ukuthi alisebenzi amen kodwa ndiyambonga uYesu bangcwele amen ukuthi noba ngibona ukuthi alisebenzi andothukanga ndibanga navalo kokuqala ndendamkela amen andibanga nanto ethi makubizo ambulance okanye manthathu nisiwe esibhedlela amen bangcwele but ndendathi masithandaze mntwana amen so we prayed sakubiza igama lika Yesu bangcwele ndabona inyawo lisima ndawubona umangaliso amen bangcwele ekubeni days before bokunento ethi nje yazini sokudala ulambile manje amen so ungaphuma manje emkhosini uNkulunkulu sekakuvile sokwanele amen kanti ngizokwehlelwa ke bangcwele esisehlo amen but ndiyambonga uNkulunkulu I'm standing ngenyawo zami ezimbini amen so ngizofakaza nje bangcwele ndingqina amandla asegameni elithi uYesu Kristu uyinkosi amen bangcwele nokuthi nje ndiyaziva izigi amen kusho ukuthi uSathane uthintekile lapha ethinteke khona amen bangcwele ngawo lo mkhosi so ndiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngiyamphakeme nimile no sister Siphoma ke fike kusenethi osasambe senkonzweni lithi phela wena uphanse wafika mina seningasakwazi ukuhamba amen bangcwele so ndiyambonga uNkulunkulu ukuthi noba bokusi stroke noba bokuyintoni andiyazi anagama engayinika lona but into endingayisho ukuthi uYesu Kristu uyinkosi ukuthi uYesu Kristu uniphilisile bangcwele kulonto bengihlasele amen bangcwele